سێ مەها هەشت دەست کردمە دەستێواندا هەتانێکی یەکێ مەها دوانزدە نوەس گەشتمە کوردستان دەستێوان کافران وەز دەرکەتم برنا سووریای مووسل و بەعاج و تەلبنات و کۆچ و تلەحفەر و یان مرین بوو یان دەستێوان ڕزگارکردن بوو هەر یەکەش هەردووکا بووم. Evîna Viyan û Elî çêrokeke berî hêrişkirina Daeş bû ser Şingalê dest pê kiriye. Viyana 20 salî û xelka Herdan yek bû ji kiç û jinên Kurdên Êzidî yên dîlgirtiyên Daeş. Evîndar û hevjînê wê yê 22 salî xelkê komelgeha Guhbeleh. Têkelî û bi agehbûna ji hev ya her du evîndaran li jê rehma hebûn û nebûna hêlên peywendîkirinê bû. ڕۆژام گرتین هەتانێکی سووریای تەلەفۆنمارە هەبوون هەتاوی چاغی تەلەفۆنە عەلیت کرد و پشتیان برنا سووری ئەردە سووریدا پەتەختیانەمە ئەمەش ڕۆژی سووری بوون بێ تەلەفۆن تەختیانە بوو و پشتیان هەشت ڕۆژام دوورون ئەم حەولاندنە مووسلێ مووسلجی تەلەفۆنەکە بە هەڤالامەرە بوو تەلەفۆنە بە هەڤالامەرە بوو مرابوو تەلەفۆنە عەلی کرد و پشتی وێجام حەولاندنە بەعاژی تەلەفۆن دیسا نەبوو مانیکاریم تەلەفۆن بکەن ئەم 5 ڕۆژات وێ دەریژیمان پشتی وێجام حەولاندنە تەلبنات ji ber malê Êzidiya ew bûn em li tê de bûn û telefon ew hebûn li malê Êzidiya wan de em gerihan û ew me telefon dîtin û li wê derê min telefonek dizî hebû me telefona malê dikir ya Elî me dikir her wêrê telefon hebûn. Eliyê evîndarê Viyanê di dema hêrişkirina ser Şingalê da li ser karê xwe bû li Duhokê. Ew dezberdarî karkirinê dibe û berê xwe dide çiyayê Şingalê. ساعت 4 مزانی ویان کەدە دەستێ داعشدا و عایلێ مژی هەموو چێ و منزانینا چ بێ مەسیری عایلێ مژی متخواست ئەس ڕێگە بێنم ئەس بگەمە چێ هەمز بگەم عایلێ خۆم بگەم ڤیانێژی ئەس نێرونە نێری چ ڕێک نەبوون گۆ ئەس بگەمە چێ ئەس چۆمە سووری ئەس 4-5 ڕۆژال وێ دەرێ بووم هەر تەلەفۆنا ڤیان ملێدا هۆرا قەفل بوو عایلێ مەهات گەها سووری ڕۆژا شەشی عایلێم گەها مانینە کوردستان و زیرگەر عایلێ خۆ بووم ڕۆژا هەفتێ بوو دەهێ هەیوێ ڤیان تەلەفۆنام کرد گۆزل مووسلم بزانی ڤیان مووسیرا و پشتی وێگە پشتی دەهێ هەیوێ ئەز سووریرا ئەس چۆمە ئاشنگار ئەس گەهامە هێزا پارێستنا شنگار 6 rûj û 6 şevan Viyan li gel 24 kesên din ji malbat û naskiriyên xwe ji telehfer tak û çiyayê Şingalê bi tirs û birs dimeşin. Di roja min li gunda em li mala derketine û malê şî'a şêvekê li wir de jî bûn û şêvekê dî xanekî dî de bû şêvê dî hemî em li newala de bûn şêvê min newala de bûn û bi rojê em li newala de bûn û bi şêvê em dimeşiyan. Roja ew digehin Şingalê xweştiviyê wê li benda wê bû. سۆزێردا بوو ڕۆژا هاتە شنگال وێ ڕۆژی ئەژی ئەز شنگال بێم و ئەژی پێرە چما کوردستان وێ ڕۆژێ بخۆ ئەم ئەز پێرە چۆ مختێ هاتگەها بە شەرفەدی سەری چێ بووم ji ber wê ez çûm serê çiyê Di dirêjahiya wê heyama viyan dîlgirtiya Daeş bû, Eliyê Sûza mirin û jiyanê li gel wê gotî mîna resedekê bû ta ku ew rizgar bibin û hêzbexş bû ji bo xwaragiriya Viyanê li ber wan kawdanên dijwar. دەستێوان دەبم ئەزێ خۆ کوژم و ئەو دیم عەلی ئەزێ شەجەعانم دگۆنا بی تشتی نەبێژە و نەبێژە ئەزێ خۆ کوژمە و ئیشەلە تێ خلاص بیە و چیا ئێزیدیا گرتیە و هەچەش وە هاتمێنە پێشێ و دیم عەلیوان گووە وەرن ئەم تێنە پێشەوە مانیکاری نوقاتی وان زەهەب بوون پشتیان حەولاندینە تلەحفەرێم نقاطت کێم بوونێت ئالێ تلەحفەر هەتا وێرێ وما تلفنا عليك علي قول نقاط البيدري وبيدرينا
پشتیم حولان نتلحفر ماش تلحفری بازده برای علی تخوش کا ویان قبولت کی وکا حلال کے سرے رزم دولا تاوسی ملک شاقت بے تاوی بے باوی بے نساغ بے تشخرا قبول کی رے رزم دے اجلاتی کو حلال آتا بے بله بله ویان د چارچوبه برنامه که هریما بادن ویتنبرگ آلمانیا بوهاری کاری کرنا زاروک گچ و جنین کردین ازدیان رزگاربوین داعش هاتیه آلمانیا. پشتی ویجی علی دهتا ویره و داوتا خو به کرنوالکا پری خوشی دکن. اره دعوت مای خوش بون اجبر دعوت ازدیا همی بو دعوت گلک خوش بون وراستی مدریم زانم جیگو دنیا احمد دعواتا ویانه دید وگو کچکا شوان بی بزوجی قطریوان هیا وبالعكس قطريوان جيفاند بترا وزانقوم ريزي جليت جرين جبر او خد بهني ازديا ورعي خدا جو حتى ازدياتي ونشي روحكا ازدياتي ادلاشي ودهيا هرچند هینجی گلک کس جپسمام و دوتمامنوی دیلن داعشن لی دور کتنا جمالبات و براینوی یک جروجن جبیر نگریه بو ویانا تجی دلوی ویانا جیانه تقريبا السيها كيجي مع البات عمل دستي واندا معايا شعايلة ما بقول الحمد لله يكنا معايا بس كور مامي منو قج مامي منو عمل دستي واندا وبس بشتي وجا يعني رجع هرنا خوشي مرة بوي وقتي عم سوريا آنين وبراد مش مقود كرين او نخوشترين روج بولبامن باندورا کارساتا شنگاله لسر درون و روژانه این ویانه برف باشتربونه و ایدی جیاناوه نورمالیزه دبه. براستي فترة بري اس قل اخفيم جي ايفاري وان جد قوترسن بس هشكا ما دعوتا خو كريا ازول بايقنا اس او بخونا فكري جي وسناهل مي مجالي بدا ميقو بفكري ایش و برینا ویانه تاوه اندازه گران و کوره که هزر به طولوکر نوان کسان ین که او ایشاندی دکه. خدوان عافونك و كرهاتنا دستي من ازيوان شوتينم ازيوان قلينم هكر مأوديتن و ویان و علی پلان هبونا زاروکان دارش دیه و هیوی به پاشاروژه که گش هیه. زارو علی آخفتینه و چند زار متخوازنه چند زار هري چند؟ بارك امان ابدانا بس اما في الهاني دانيا قول چند زارو هبه رزگاربونا شنگال و در دورن و هیویا علی و ویانه گوار اوینا خواه دوباره آزاد ببینن. ویانا پیس او خورد یا گچا کردا ازدیا ناوی بخوشی ویانا جبو جیانه او گهان دوی باوریه که بکار بیتن خواه و کسو کارن لگلوی جی جدستن داعش رزگار بکه. اوین او ویانا علی بو ویانه جی او گهان دوی آسته باوریه پشتی خوشتویاوی جداعش رزگار بوی ایدی شاهی و زمان داخوا بکن لی نل شنگار و نل سر آخا با وکالنوا بلکو بنچاری لآلمانیا دور نینا روژک بهتن زاروین علی و ویانه واره با وکالنوا کشنگاره آودان بکن. زناشینو روداو آلمانی